Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Okey, minta maaf lambat update. Okey, helmet ni hasil selaman daripada Jepun. Okey, kita ada sebelah kanan saya ada Stella hitam. Okey, kita ada Polaris hitam. RAM 2 kuning. Factory, Shoei GeForce 2 Factory. Okey, stout 23, RAM type, RI SZF. Full face Stella, full face merah Stella, full face Stella merah, full face Stella merah. Oh, ada 3 Okey, alhamdulillah Okey, RI ZG, RI MZF, Shoei J-Stream, RAM4, VZ RAM, J-Stream. Okey, alhamdulillah kesemua helmet telah pun mendarat di bumi Johor, di tanah air. Okey, yang mana berminat boleh roger. Ada yang belum ada bayar lagi ni. Sebab kita kali ni trip kali ni kita busy ke Jepun sebenarnya untuk mencari helmet, tapi kita kerja pula dekat sana. Okey, jadi tangkapan kita pada hasil untuk 2025 2026 awal, inilah hasilnya. Minta maaf tak menyelam banyak dan saya pun tak buat live banyak. Okey, tapi ada buat cukup syarat, adalah helmet yang penting. Okey, alhamdulillah. Yang mana berminat apa-apa roger, jangan lupa follow TikTok Dodel Motorsport. Okey, Facebook Muhammad Fadil. Okey, apa-apa pun luncur. Zas. Kasih paham bokok, kasih paham bokok, bukan